Iyo myambarire n'ukuntu abantu babivuzeho byakwigishije iki nire somo byagusigiye. Niko kabazo koroshye cyane dusorejeho. Iyo myambarire ukuntu yavuzweho nuko wayihisemo nuko muri wewe bimeze. Byagusigira ihe somo? Tinyuka urashoboye. Tinyuka urashoboye. Ro bambwiye ngira ngo byabaye nko saa 5 tinga hano mu mujyi. Basanga yari nta nicyo yabaye ariko basanga kabaye. Ese Koko ni urwagwa rwinshi. Kuze wumva. Buriya iyo umuntu ari wenyine, iyo umuntu akiri umusore ni mayibobo. Umusore ni mayibobo, umukobwa ni mayibobo. Va mu mayibobo wa musore, va mu mayibobo. Banyure hehe? Ibyo. None se mayibobo utaniye nayo. Igibyi ibonye yambara uko ibonye ntawe uyibaza abasore muri ba mayibobo. Sawe yagarije maganga. Mu wa gatanu njenzi ibihekane byose Ibeke nyose urabizi. cyane gose Napfuye ati. Nize nyuguti. bya 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 Jesus. Yakapfosha rukara. inyuguti ya bya Yakapfosha rukara. Jesus. ni kibezi Yakapfosha rukara. nicyo koko ni kibezi idarapo ry'u Rwanda Mu mazi. ukumva nta mitsingi na mfite ni Yakapfosha rukara. nta mitsingi na mfite ni Yakapfosha rukara. Yakapfosha rukara. Yakapfosha rukara. ni kibezi nicyo koko. Umukire yari afite imodoka 10 azohereza kujya kuzana ibiryo mu ntara. None ziri kugaruka eshatu muri za zindi 10 ziba ziraguye. Ubwo urumva haratashye zingahe? Ibyo ntago ari ngombwa, wowe subiza icyo kibazo. We nakubwiye ngo ibirungo haye ni urugero ngaho nsubiza. Urongera kuvuga icyo kijambo ndakujomba turnovisi mu mata. Rayira. Iki kiwerewe umuntu abwire ibintu byose nta kintu na kimwe cyumva. Unana gikubita iki ngiki nkana gihoma. Ese Asubu n'icyabimenya ko ngiye kugikubita. Ni karibu mu rubanza. Ahangaha uri ni mu ijuru. Ceceka. Ya very know my people out there. Yari mkomi ya good bad boy shot akula believe. Ibyo ntabwo twabishyigikira. Wihaye n'ijambo. Ahangaha uvuga ari uko tuguhaye ijambo. Tangira uvuga amazina yawe. Izina yago ni yana anagana o. Iryo zina ntabwo ryakwinjira mu ijuru. Je suis Nyarwaya Innocent. Innocent. Ukiri mu isi wakoze ibyaha byinshi. Ntabwo bisekeje. Wakunze amafaranga cyane. Ntago njye nshimishwa no kuba umuntu yampa amafaranga nayo sinayanga. Ceceka, ibyo birahagije. Kuko amafaranga ni nk'amazi ku rurabo. Ibyo ntabwo tubyemeranwaho. Niba utemeranya nanjye ufite. Ndashaka kubabaza ikibazo kimwe. Ubundi muraho neza? Ntago muraho neza, byo ndabizi. Iyo uri kureba muri miruwari bikureba cyangwa ubuyireba ni ibintu bibi. Ubureba miruwari cyangwa ni miruwari bikureba. ariko icyo kibazo hari umuntu muzima wa kibazo ashaka. Ubuse wambaye ikariso y'ubuhe bwoko? Yamaki. Ndamba ikintu kitagaragara kwambara icyamenshi kweri kwambara amasogisi yagura 2000 ntabwo waguze amasogisi ya 500. Uri ikigoryi. Economy ntabwo ari ko bayikora man. Esha bihagije. Nanjye nzagutunganya cyangwa utandamure utengeneza. Ujya wizigamira? Azigamira se njye hari umugore ngera cyangwa abana. Nje nanzigamira. Kuzigamira ejo hazaza. Kandi nkora. Nyine ukazigamira ejo hazaza. Ejo hazaza hajya kuza nahageze.
mbambari mbese uragiye iminsi nsige. Papa namusabye amafaranga yo kwisukisha aranyogoshesha. Aha, shima Imana kuba wamusabye kwisukisha. Ugize ngo kuko iyo umusabaye korogati amenyo yari kuyarandura. Ngo erega so Joriji niko akora. Kubera iki? Erega nanjye namusabye yako taxi ahita ntenda byihuse. Shoshobe. Nuko uzikona Ako nzevu. nukuri kwima uzikona natura mu mutima wawe nkagenda nkaturamo ndani. Papa ndashaka kugurira irindazi. Mwana wanjye urindazi ushaka ririho amamiliyaridi y'amavirisi yitwa Biostrike yangiza icyitwa estoma. Uramutse uririye urwagashya rwawe rwaba ruri mu kaga. Abahanga mu by'ubutabire bavuga ko ngo amandazi agizwe n'utumiliyaridi tw'amafufu yangiza intangangabo. Bivuze ko ushobora kurirya ukabyara akana kameze nk'inkende cyangwa gafite umutwe ungana n'icyitwa pomme de terre ikirayi. Nyuma yo gusobanukirwa noneho irindazi ryawe nari kugurira. Oya papa ntabwo nshaka gupfa. Ndagushimira ko wanteze amatwi. Noneho twakomeza urugendo. Cyangwa papa nuko nta mafaranga ufite. Ibyo sibyo. Amafaranga ni iki? Nese uri gukina iyi role? nyine ndi gukina muri orere, nyine ndi umukozi wo mu rugo wa Sheri. Iye Bruce Melody Fazo Bruce Melo ha ha ha. Niko Nzagahima Karame. Waririmbiraga nde? Waririmbiraga nde? Waririmbiraga nde ryo kubaza? Mikoro ni yaho yegera utubwire. Naririmbiraga abo turi kumwe hano muri sala. Subscribe. Yabwo share bakanda kazogera share bashayinge. Subscribe bivuga mu nyine. None ntago nabasha kwivuga mwana. Vuga Filozofi twaganiyeho. Turashize none. Filozofi. Yapa. Komeza Big Boss. Filozofi. Wajya ngo ntamenya afite. Vuga filozofi. Ko wabaye inzobe. Nganeza. 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 Ukora iki? Nganeza. Iyo urangije primaire ujya he? Secondaire. Wava secondaire ukajya he? Primaire. Kugira ngo ihaguruke? Kugira ihaguruke igende. Urayicana. Uyicana ute? N'ikibiriti. Oya. Fata konake yayo. Uyifungura nyine nk'uko ufungura serire y'urugi. Ugakingura nyine ukahita ukanda umuriro ukahita ugenda. Shota Korea. Warakubitwa ubura Maria. Mama mia, umutose nitose nziza. Umutseketseke mwana n'umutseke. Umutseketseke mwana chakatseke. Mama Kayo ni sukarira. Kari siso mina fry sa ndisha. Cyokora kujyana mu kirori n'umuntu ufite imodoka ni ibibazo. Uzuko niyo hagurutse yinanura ukagera gusezera abashiti bawe ngo bye turagiye. Aha. Ngagusizanye. Ntabwo uzi gutereta Sava mwijura kubwo ntabwo uzabwira. Bya bindi ngo wambabarira ngo Sheri ngo oya ayo magambo sinayibona. Yenu nzamubwira amagambo make ngwino tubane niba udashaka igende. Bakunze kuvuga ko abastari banakundwa n'abakobwa. Ari nawe nyambwira nkabona bari kunyidundaho n'akazi kabo nicyanza bihunginye n'Imana nta mugore igira. Shut up. Allow me to sleep. None se ko warazibonye? N'amaso yawe urabyibonye? Narayibonye imbogo. N'imvubu turi Nyagatare. Urabyibona gutya we muri n'amaso yawe? Azibona ziri kugenda ziri hakurya, ziri mu ishyamba. Akuzi ko bavuze ko dushaka kuba twabigize imikino kandi wowe waranabyiboneye. Nje narabibonye kuko ndaravani. Hari igihe twabaga turi kuri Nayiko ndoho tukabona indege ije guhinda inyamaswa. Dore imbogo, dore imvubu, dore impara. Ese Sheri, urase uzongera kusohokana ryari?
jya koga. Nagende buge bureke gatoya. Uvuye he? Uvuye kwiba. Kwiba? Ujyanye nande? Ujyanye n'umuntu. Bamwita nde? None si wanyu uri wa kangahe? Na birete baduhaye. Nyine nakubaje ngo iwanyu uri wa kangahe? Iri kote wambaye ryitwa gute? Iri? Ni madodo. Hanyuma agasengeri akangaka ni kumasi. Inkweto wambaye yitwa gute? Kumvaye. Imodoka z'abasirikare. Nanjye nsigaye ndi umufana wawe pe ndakwemera ku buryo. None se wazaje kudusura? Nakubona impana nkubone. Irena bimfashemo nzaze. Nkunda indirimbo yawe ivuga ngo Mana byemere banza ubivuge kandi unubeshye. Uzazira. Mukaririmba twadi. Mukaririmba nakwe. Ririmba neza nabonye ufite impano. Ndashaka kugufasha nzamura abahanzi. Ati mama igihumbi mwigurira yahurute yo kwinywera. Urashaka igihumbi ugurira yahurute yo kwinywera? Yo kanze nyikohereze. Nkohereze kuri iyi nomero. Ndaguha ibihumbi 20 ntago ndi buguhe igihumbi, sibyo? Ndaje nkohereze mu 20 kuri iyi nomero. Nowe waririmbye yandirimbo ngo dore imbogo dore imvubu. Do you want to go to heaven? To heaven? Hey. I was there. Hey! Hope you were there in heaven. Walikuwa kangahe? Mira, walikuwa kangahe? Iyo ukenye koko nta kitagusuzugura. Ubonye ngo n'inzozi zinsuzugure. Ndota imbeba inyirukankana. Ukungana ukumureba ngana. Ndo kwirukankanwa n'imbeba koko. Hari akabanga nshaka kwibira abakobwa. Umuhungu natangira kuza gutereta akaza yivugisha, ngewe ntandukanye n'abandi basore, ntago meze nkabo, uzamubaze niba twita. Toka kure wakibwabo. Ndashaka kuba yajika rikofi n'umusazi. Ndashaka kuba yajirangiza akazi kajya ku mazi. Sinshaka kuba yaje isiga umugari gasanga umukozi. Yega ndi umusatsi n'ibinatibere by'umusatsi. Madamu wavuye kwa muganga rero bamuhaye utunini tumeze gute? Tw'umutuku. Waratubonye? Yego. Gusa ntabwo washatse kumiraho? Nariyeho kamwe. Umva turaryoshe. None se Isa, kumva ari utunini tunyobwa n'abantu batwite, we kutari utwite. Ubwo ngubwo bite? Nagiye muri wese ndakituma. Ako kanyeze? Karayonze kamaze kuyonga mbona karasohotse. Tuti kutacu dabaye. Kuko se warakari? Ego rukara. Hari ikintu nkubwiye kibi. Nta nubwo nge ntukana buriya. Usanze narakijijwe papa Sava. Ariko urakicara mu mpindu zishyushye. Kigoryiwe. Nakoreka ndetse gucuma. Nyakuvuna umuheto nyagukuruzinda mu bisura no mu masusawe. Muhambirwa gusa. Gatukure nk'iminyonzi. Nako reka ndetse kuvuga ariko nayo mvuze urakamurika nk'akayobo. Ite kunsifura nk'umuntu w'indaya. Urabona nsa nayo? Yazigira amabaraso, tazigira amasura yazo. Muri make upfa gusifura wowe. Ntago uzusifuye. Ariko ndaguhagaritse. Hakuransifuye. Gusifura se icyo bitwaye? Urumva ntacyo bitwaye. Ntacyo bitwaye? Uzasifura na Satani. Base basi gato manze nkubwiye. Hanyuma se ukeneye iki kandi? Si wowe wayisha se? Ni njyewe none. Si wiganye na mushibanye muri primaire se? Yego, hanyuma.
gitangire kinkora ko nagipinze kuriya muhungu ntagira n'umugayo gikomeze kinsobe nagipinze isesemi nyinshi ko gikomeze kinkora ko rempaka no ku bintu kugeza kirangije nk'igipinga gikomeze ko nikigira n'umugayo ndabwiye ngo cyarinze kurangiza gifite umugayo ariko kiranga kirakomeza ntikigira n'isoni pe